Sanong kasuabon kumadati din sanan. May tako pati lambuso iti kaysisan dati sumambayang yampay dot magyampay takod salamat sa mayang. Kinarahingan isang kadyang surga kung sikaw da kusabon na bayno tu isa pakago kasiwatan dot nanu dahay pagisisod maya dot sambayangan iti may hay anwad kasiribaon da ginawo gisambot nun napahit embulayan entalangan isang panambarasan iti nga atori mo dahay miyampay dot kaganon ang kasiribaon da ginawo tinasambayang dahay isang ngaran ni Jesus. Amen. Okay, insan po mabor sa pod sanong kasuabon ko dati din sanan. Puji Tuhan tu kano takad kapag yampay kag kasuabon bay no ikalan sanandet palumis dalo piramutan tu di na po pukul 5 dito no nga sanang ilat line Celcom may nagidi undar ilat line DJ kalan sanandet ay da mutut-putut tila piramutan na edit alumis kapi turas at kita kud hilad page da bay no hay jadi hinsam kapi ko mimanggat dam nagya hinsam tingkananid hinsam. Okay, bayno na po nga ay isa ako putanid dit panambarasan dati di kasuabon kaniham. Alumis sila panambarasan dati bayna tu okon kakarait dot karutumon nga paingkukuro dot patanduli iti pikaruhangan. Papatanduli da pikaruhangan. Iso na pohodoho dot korohian nga iti sakira walay megal ka momon sa itakot ti walay nga iti kamoyon dot renovation bike pulih nakuro iti napakamon dot bike pulih jadi bike pulih dusun ripe mangulit kago iti napakamoyon dot mangulit kago nga dua karaja man no pahiaso o hiasno man naging nakago tandulyo man no padi piagalad sa kirad ay ngayon timbang oray kapangalus iti upah gaji nga iti napakamoyon dot man ulit kago nga tapot na po nga amahalat pangalus dati nakuro ino pa'y karadya idit momonsay nga ay duaan hiason po siyo managi sanong piagalan na po dit pudolion dati momonsay nga asanong nagi ipudolion asanong indama kam ragon kapiyong pa'y kakaton kago ipahit ay karadya idito kang aringkas akuri sakira na pod man dati hiaso indahit ang tulang-tulang nga gunoon kago nya galidi jadi iho na pod ginawo hom ay sanong nagit pudolion ka jadi isuanggot ay pikaruhangan say ride harahikop kopi babakan dahiri karait iti kamoyan dot perzinahan nga agat kagut tumonduli iri no kakuan dot ay haro nagi ipagilitan datid magano naging dot kaputusan dot nitong kiad makuro tu iti napagyat popotanduli nga agat
Puputan duli agat mi agal di renovation mumuse walay nga ay ako ra ingoyan no unsaya nga agayo human iduo it ralano mo'y pangidu nga susah ni kago ki. Ke halip ya mi agalid nga ay inapohi pagangatan dat panambarasan dati kasuabon na bayno. Noritan na dati di kasuabon kanihab. Dot manto kono potandulyo. Kakuan na po nga halip ya dot kagalagali dit iso oralan dat pitong kiadan iti kamon dat porzinahan nga ay sa ibinorosot ay manuhu damitong kiad. Haro ni gumatoy po na yan. Ayat na po dati kasuabon na bayno nga isuang dot Hosea 2 kaimpunan dat ayat hapadam 8 gisambot hapadam siyam. Nga ata ko po kongela ayat nga maito ko po paralada itit panambarasan dot isuang da pikaruhangan. Iso atuhot dot mimbulay nakuro magyato haro ho ginawo dot halip yan nakasawo nga haro ginawod magihumbosuay. Nakuro mari nga suay matiri tong Pinay. Antakan da bujang toko iyo dit harap kadang-kadang mangkud ko puriman toko ay sa kay muhang. Okon pundad it hiri kay kampung ki. Iho nga kapuriman ako dia di antakan di hopo daging turu taun it kaay sumikul kapuriman kad iyo dit ay samuhang. Ay samuhang haray kapuriman antiad di bo. Nga iyo di na ritimpunan mo. Ay irinan daw hit. Ay haray kapuriman iyo di ay samuhang dia bo. Ay si orohian dia. Nga megal ko sumaliwan ko nandod mantado kinayon nun. Borasan mantado kampung. Ko ngay ko idombokon. Kapimpanaw ko idombokon kakaraja kapayngkuro. Ay lano nagindad haro hipamahat orohian dohot ti ka. Iri na da kakuaan dat ay iyati sebagai anggota gereja nakuroh tu ay haro ngay do gialat miagal ko perkemahan nunu na po it department miagal ko jawatan belia paparo perkemahan nakuroh tu moy da popopurimon iti kamulakan ngay dati dat haro hi orohian do kayo. Sayra na pod hiri to kay kampung nga mimbulay nga ni ginawd ay yudi ay si orohian do ka. Nga sayra dat haro perkemahan bolia korikot toko kointutun toko kombolutan dawago kogumuan hiri nandod haro nagyande ponoko wasap moy da kapuriman dat ay haro hi orohian do kayo. Ampaing kanagi kadawhit ay haro ngay seminar bujang digi. Ngano po pasan data ka pem iri no bagya tamo dadid nakura to hari seminar bujang. Milon na po hom hiri no konuan dokod ay sampapinggat kaposiyon. Saya kira na pod iya tanud ko na seminar bujang hiri ako nakumbal na tumanud la. Nakumbal na tumanud nga tumanud na dit boras-boras sa kombolutan iri nandad pagihuman nandad pasangan dat sa ninaro dit seminar
nga akon da kapasangan lagi sa tadopon la antakanid di. Nga isay na koy lodot ay iri nandohot gisam bodon nga isiyo di karuhang no. Hara kahit pagilitan dati tinumano da seminar bujang dondo nga iri di sawon no. Hara ka. Haro himari ki. Nga iri no gitamo dan di sa kira na pod ay kapiyon tok. Om katilambus puji Tuhan. Isay da gadi mada ki. Nga ano po nailan iti haro na gay karayt iti na po isi sa hugama nga kagayat ka. Haro na man ko'y kaboros at iti na po tanganak wagu pasumanda kanda Adventist nga opili tamod sumbong i high test kadidan urang puti. Ako ni ka opili iri nga manuhid dit ongosanong. Kakuan pa dati dit opili nga manu to ko dit ongosanong mo. Chariwit to dia ka. Akon ka chariwit isyo di. Manu isyo dit ongosanong. Jadi insahan na pa dati nga manu di ongosanong ay so nda ka mo na mamili to iya nga manud osanong isiya nga manud osanong komo po nga ay so no bohiton that it tapat ko piyo. Iya di mari. Jadi itang bujangan kada ko kapuriman da ay soot muhang do kayo, ay sa orohian do kayo, ay sa peminat. Ina pohit momon say datid kapuriman da di nga ay hara timpo-timpo hiri to kono gya ato ko kasaliwan man tadidit kayo non dati. Suway ka ilat perkemahan, seminar nga iri nagidad aya iso nagyati pana sakit bod timpubay no. Haray pira-pira ipagitan datid ontok ko dondo nga pasimbayan na po dagiti talo no itinagida kapimpa nauto ka dati mo. May to kalawat at hilad boluran peringkat 5 hilok kapa hilod paturidong hiri na dagya kapag yung tutunan dati. Puji Tuhan. No kanda dit it boliaw-boliaw. Korikot ka diri nga posaiton to kanay sila diti ka. Yun di. Korikoti mo sitar, bujang mo sitar. Posokot taon to kanay sila diti ka. Kagumuan mo rin iya di ay lano pa bujang nga uhupan nga mo. Sanong itanakikuha ka. Buli ka mo ma-recommend. Buli mo ma-recommend bagi. Nga kada masasalai mina ma-recommend. Ay dogyad akon ko ikuha gya mini popoint tutunid di ba ka. Kada gya may tiyadid. Ayo takitid akay lad suang ginawo. To tapat timuti ka perid kasawo po. Ay lano na ikapiyam ako kuro ka suang ginawo di tulun. Hopod piataw na misinta. Ay akay ko saralom ba ginaw siya di. Suway ko kasawo ko po. Kasawo piya nga sa minggu, sa bulan apay lanam ay tutunan ko piyo. Bataon-taon po. Uli jadi gisam ti kolohing nga ato kay ari katemanang kada ginawod dit karuhang dati. Jadi ipiyahi minimo recommend nga ay dadi apatut te pasalawon dati itu isyo nga ay kay lasuang ginaw ko piyo dit. Iterin numan siya recommend na. Nga kadagya ngay poponso. Ay lano na asanong kapi sumandak kay tanakwago nga no nagisiyo ponto ko kanga mo isiyo nga asanong ilohodi nga asanong kapi pasas nilalongon piyonto ko. Dili ba kinorohingan mo ki? Miya galad dat iati dat mi karuhang. Pengkuro ko man kud adil. Iya
aparu ko. Isawanu malas. Adil katiyade. Adil iri. Aku kurang jadi malas goduo. Pasti itanganak nga ano urus. Ngamantad ko malas tiso aparu tiso hirindi kemundet keseimbangan alam. Sekira ngon borosat iya deh. Nga sangkura jadi sinanonggot aparu goduo. Aparu goduo. Oh hinsam kaya sangkura kalumisi sawano. Teko olumisi sawano kaya hinsam. Keseimbangan nga hiri. Moy itanak nga ipintangan. Jadi mentok do kayo hit kapurimandet hinsam mo sawo. Kada to ko taboyo ginawo. Keseimbangan nga iri. Ako kurang na dagadi ay alumis kaya isaw no nga hinsam osaro dadit yun to osanong dadit yun digi nga saimbang bagati pamagunan mo miya galit kapitimbang-timbang irit yun di moy ino pandahit sakira tinumon nga hindi adalah anda omis tu omis ina nga ontok ka kancing manis kadit pangin sasamod di mati dia haharan na po bohiton dati lo dilo mo om pagulia ta kakago. Jadi ita nga bujangan kada ko kapurimanda ay so orohyan na kayo. Say no kayo mantad ko ako kundali mantad kinayanan iri ko kuandet ay so orohyan kapuriman to kod niya galidi. Umbal dagyad mamanaw-manaw. May ambalut te iswayat kayo non. Mumbal kano mo sambayang kahilo kano mo sambayang kahilod tambunan. May to kod hilot tenom do bayno ka. Hiri na kakito to ko naging tokom mo itambalot. Nga iri nagi kamuyan ko suway bagari bo. Haron naging dohot. Panakyangil-angil nga kagalagalidit gumu naging doho may insamok. Iti nakadaw kabungahan iti pikaruhangan. Kabungaw. Sayra dat kakawin kisangan no. Di haron naging doh may angil-angil. Haron naging dohit miya gali may panginsamok. Iri nanda mimpun nanda ay kaintalangan dati kamundat mikirim-kirim diki iri nanda timpunan da sumono nga tidak apa ba itu hari tidak apa ba itu nga iri na hit iri nga iso iralandat ay kasisipon ni dit kapurimanandat apasan kanandat di karuhang no suway nagigiadat inagi akon ko karuhang akon ko sumandak no nga idit aransak idi osonong nagi dat munaki wasap sarita nga aransak ulum na kuror itu de binsuhuan ni matugya rogon ni itu di jadi iri ni kamon kud kasawo naging daw nga miya galidit gumu nagidanda paminat di ka purimanan wokon di nagiri nga itigyat among ira kusay ko tandu nga haro nagiit orohyani di nakasawo nakuro iso na pohot alasan da tulun nga ilo na pabujang ilan na bertanggung jawab ibujang nga iti na pa nakasawo painsawo na isiyo nakasawo na isiyo o kito na tanggung jawab pot kuma keluarga kuma karuhang kuma tanganak
iri hadombo kondo kakuaan det nakurut du orohian iti nakasawo. Jadi to kay insalaw ni rid minta lang tu harohi it harohi ko pihit mengira tandu ko kusay da ko kito miya galidi. Sekirad kanum aya nakasawo kun matiti ka. Ina pa'y alasan dati det mo borosan nakasawa kung dati ka nga ako niko ay 100% milom mangan tebot tulun da suway demoy uhang iti nakasawo. Nakuro tu haro nagiti tulun dat ay kiginawo mantad dat nakasawo kom iri nagid orohyano ko dia ka. Nakuro tu kokito hakundat tanggung jawab nun iswang na keluarga no ka. To palad. Osilinen do gaso. Iti nang kasawa no osilinen do gaso. Asagap pada bujang ako bahkan daharan mimbulay ngende ti adig. Nasib po tu nakasawa ko no minta lang nga iti igaso no sumuano no. Okay. Montok kit inakasawa nga suwain man to kano po yung monopot bo iti tongo kusay iti tongondu mimbulay na nga ay kapurimanandet ay kakito kano sangulun nga okon nagid akwati pagumbalan do hiri. Piagalan na patit bujangam nakasawa nga akuat tagi pagumbalan ti nakasawa. Ya di mari. Tu iti na pabujang nga kakito na pod miagal ko tanakwago tay ko sumandak. Bobosom alawa no lohodi. Ataga pilohodi hiri na torikot. Nga iti na po nakasawa itong pinay ngay okon ko sa takatot alawa ilohodi o lumisi lohodi ataga pilohodi nga gisombot korikot ngay na di hal-halat sexual saraw ngay iri nga si liho ni gaso kanunda mo manggi tambalot numtok o kukuro ko na dalohodi kukuro ko na dalohodi ka kakuha ano po nga nakasawo no nakapuriman o kukuro kakiton da suway nga tuk kukuro ko no lohodi ka. Iri no kakuan da numanta kada antabay dat boras sa kitab no ka. Asal na kakita ko sang ulo na tandu. Hara ginawa no siyong bali siyo. Iso na porzinahan. Tu mo edad ina po'y ginawa dati hiri nagidi nga pututon no antaban no. Yad di dari. Yad di na rin. Tako na pagiduan. Kamo na po nga. Kakita kod sang ulo na tandu ko. Iya sang ulo na kusay. Ay tandu ko kita sang ulo na kusay. Hara ginawa no tiyo di. Milay borasan da normal na rin. Nga ampakan na di iri pututan na tuk ay zina na mo tiditi ka. Hara dati di bo. Kada na dati pausawo. Ay, arohay no pukulanam. Hali piada miyampay dat kinababakan mantad ko ay perselingkuhan nga kinarahingan na pohom isiyo no hit popotanduli dati. Isiyo na po nga langadon dot popotanduli kagu dati kumadit hal-hal na babakno denaway andati. Isiyo na po nga popoburu kasari dot okonoko ay mangulit okonoko sa kadar dot mangulit no nga poposili hisyo do ina po'y kanta kanidi nga olumisda kago. Iti kamon da pikaruhangan perkawinan di nababak nga milo nagi daman pasiliho do iso it alumis
iaiso no ho kalit. Om popo babang dat pikaruhangan di kalangadan. Om kosongenuan iswang da kinarahingan. Haro piro-piro hot ay pinintalang da hitid paingkuro na aku manguhuk dati dat popotanduli iti pikaruhangan di nababak. Kumoiso paganuh ta konoh dat ginawoh dat tumanduli miampai kinarahingan om nagi batas sa pikawinan. Kasaro ko pati batas pikawinan. Nalihuan, di nakasawa gi. Yang penting nakasawa ka. Ino pa dihit. No kanud minaboras dit kumawin lagi. Iya, saya mau. Iya, saya janji. Iho nga nalihuan. Nalihuan, nubadi ngay noroy tanid di hoy. Kaya rumasam. Nuna noroy tandit i janji perkawinan hindi. Miampayo ko dia dot nuka. Ikasanangan, ikasusan, sumakit, pasihat, kaya, mosikin. Hari mang ko ikaborosat kapiakit tanak. Nga inapohit gompi kumpati lambus kasari. Kakawin na di nga asarobo. Garuk nagi nga natagak na janji pernikahan. ano asaraw linagod dagi garuk nga ano asaraw janji pernikahan. Abuli kan tarimandot ay pasuangan ologod pia garuk no nga ako pusa ko di. Milay kan tarid iya digi. Bintagod ka pia nga. Buli katya di. Malas ko arajin, malas ko aparu. Ako pusa ko ikasari. Nga alihuan na ri. Kakawin nga alihuan. Iya din na ri bo. Alihuan. Hari ko saraw nga dadaw na pananan sawak. Mimbulay na nga ito yun. Jadi inapohit ay isa oralandot gumuli nga harohot komitmen dati. Haro ginaw dati da gumulid. Pabulugon na ginawad papatanduli di pikaruhangan ka. Inapohit ginaw tiyan di nga ay milawon sayan na komitmen awam. Tay ka komitmen pribadi. Asapan no pa komitmen pribadi ay manguro da haro komitmen awam. Tu irih nagigait patut tamo na pat kapyo i komitmen pribadi. Sakira pia paumuman da ikaw gumuan dat akan ka di ginaw no ay sa ikaw mo yun. Inapuan dahit bobos at aponting kahiti nga mandati paimpuna kago dawago. Monopot na pakapiyad ay papatanduli pikaruhangan. No, di sala dat papaharad ulang tahun perkawinan. Okay? Ulang tahun perkawinan nga apon ko sa takat kakitanan no. Nga tapot kapiyad hari ginawanud mangiwagu papaimpun kago di pikaruhangan. Hara na pa'y kasapom. Bulan 3 papaharokod ulang tahun perkawinan. Niya galid di. Ino pa'y tamadan no nga monopot ko na kapiyad mangiwagu di pikaruhangan. Haro komitmen pa'y abulugu asambulu na iginawad ay tumanduli. Papatanduli. Masalah na pagyati nga kadang-kadang kat ini ko saya kiginawo. Teko ini tanduk kiginawo.
monotos monopot kaya nga ay sitaw mo ditiso hiri do kaguhot masa alam yung bulay umaduo inapohit ay apatut kagudat man poy mo gono nga iti katumbayaan kepercayaan iti napakamundo katumbayaan miagal kadaw lo pangampunan sayra na po dot oritan takatip pangampunan nga iti nay maganut timpu oporlo kasabaran dot lumingos o kani ka ampunan tiya kam iya nga nakasanong ginawa kan kayo di hali piad nampunan tiya na kanu nga ino po'y ganit ta ginawno it ay pilat nga haro kasari opor luhi dot kasabaran dot nuri di pop monorimo toko nampunan no ni karuhang no nga ino po'y ginawno nga asaro kasari ini perbuatan di siya nada asanong asanong kapurimanan nga ilo ni kamoyon dot ay iti kamoyon dot papaing kakat kagudit katumbayaan dati kepercayaan dati kumadi karuhang nga aporlo kasabaran dot papaing talang kagu tapot mo tigyad itinupot kamunda kepercayaan at tumbayaan ta kadi sa sangulon pero linaid no papaing talang mangimbulay nga akirapan no milon no taga ko ni katumbayaan na tulon kumadiya Kani ko sonong-sonong ila kamundat papaing kakat kagutit katumbayaan, kepercayaan. Okay? Aporlud kasabaran, komitmen. Iri na di kakuaan dat itinapot kamoy na katumbayaan dati kumadit ti karuhangan nga miloh kagu daman tamposiyo miyampaid paimpanu at kay sisan da ginawa. Umbalan dogi ha. Ay, diti borasan to, modda ko nga umbalan to kagi haki. Umbalan. Jadi sakira iya ikaruhang nuhot sinuman sala aporlu takono dat kasabaran da tumaguang anuan da peluang da hirip. Arwol na dagi na di bo nga ay hari peluang hara kasari kasiwatan da hirip. Sakira na po dat ay haro keperluan dat melibatkan masyarakat niagal ko ketua kampung tay ko ketua gereja tay ko isuang ke gereja kepimpinan gereja haro na po keperluan bulihi dat makianud kerjasama dahiri ila ni kamondat ay may papaimpo montok dot tulun da suway hiri peraturan da kampung ko iri nandet kapailan ngi kagumuan sakira haro keperluan dahir kumapat kumadua kalimpupusan man ampakai paimpanu tok ila numati ka daw gi ampakan da paimpanu nunu na pahit haro hubungan nu kumah dat tulun da suway iminamonsay da kayo dat isuang ka koratuan da pikaruhangan haro na pahit sakira na pahit minamiragi pikaruhangan nga isetia usaha no patamon no pa isiyo yadi kabo tu kan padhiti nga nunu na pahit
haro kaitan ihirid kinapolidan da pikaruhangan ampakan. Milo na pohom dam okon no kamilo nga iti na hi paindalanan. Miagal ko menukar pekerjaan. Mundali ko karaja. Asapan nih. Asapan kamu. Okon pa ko mundali tukar pekerjaan nga mundali dat koyon nanda kumaraja. Tu suai mo tigarid. Tumobat kano nga hiri kasari agati mo tirit yan di. Mundali gantian nut pekerjaan ko mundali ko karaja. Sekirad inapohit ay kanta kanidi nga paindalanan dati di putungon. Mundali tiyan nanda mamutung. Tay ko tuming ka mamutong. Jadi ka irinit ay agat apa luiga komitmen. Gantian na numbur handphone no. Nga ako ni ka isa o alasan dat sali mo maganti numbur telepon nga bertobat na sila. Grup DM ngayon na di hubungi Elda Andrew may daho paswanga tinumbur ko diad ako na di pakaya ni numbur ko tisa nga ako nindo ko tandasan natin tumobat na sila mamaganti numbur ka ako ni ka iya dihirid at tapat ko piyo mo tu mamaganti ta kagatid numbur handphone nga akon ko sa mata-mata dat tumobat agumay kakuan mga kanda reload da sumano agumo to mo di mo molahod ano tutunan iri kakuan na mamagantid wakon nga iso na kadaw tingala na numburom anon do korikot to may hubung dia it mumonsed kababakan na pikaruhangan nupa ngay password nu kan hiti kana penting nga sakira na pamilo patakan nu di karuhangat no pa password do handphone hari di kemundat kada tokon on wide peluang hali piat okoro tu iri na po nga miloh dat inapohit rogol nga milod sumisip dahiri gumo paralan nila bo delete number block kaya dati di ba unfriend iri na nga iri nga haro po'y gambar po'y ngopi-ngopi ay man nagyangay padamo jadi umbalan pusta kay sumo no nga umbalan na sa kira na pod manapot kapiyakod mumagampi di pikaruhangan ila na nga ilat commitment nila kumalimo kalimpupusan may na dati kay siso o ginawad at manampasi mononduli kago di pikaruhangan nununang kuot kakuaan dai na pa iya ikaruhang no mumbaladid magihumbat ay hubungan da suwait isuang pikaruhangan kaduduo iti mikaruhang nga patut to manapot kapiyad papagira ta pikaruhangan nagi minsan makila kumakin rahingan sumambayang kasari dat miampay kasari da sumambayang sakira na pod ay kasari-sari sumambayang gadudu ako sumambayang miampay kasari nga haro no piswayan di apuri manan ri sakira milo makiuhup may ruba edit counseling perkawinan
sekiranya hara keperluan. Rumikot tokodit seminar-seminar popogirot tapi keruhangan. Jadi ikalan sanan it jabatan keluarga dati denda pasar kozani nggak papaharo isian seminar popogirot tapi keruhangan kaki mau ingai takon tanud mau gitu tuduk numatundod poingkam popogirot di keruhangan ka wah tanu pohoron to ke dusun dan dusun gitu om mumbal nagindoh dat ay buku-buku tentang keluarga lain na sangi ngopi umbalan lagi ang may ukaban om basawon. Om lagi iyo kayo nga duo mikaruhang nga miyampay dat payungukab kaano ko ay miboboros payungkuro na ko it prinsip-prinsip iswang kapikawinan na kayo. Kada toko nurde jangan putus asa. Itinapapikawinan nga apatut na dati dat man paimogono. Karena po ditim perkawinan yang baik wajar diperjuangkan. Kadang-kadang got ay migal ko itit iati mikaruhang mo. Haro nahikorohian di karuhang no. Om tumboyo on nunon miagal borasan miagal hadiah lah. Impanaw ko no nga orohian dadi sidit irasuk. Nga ay satusin antakan di. Suway tadaw ngo nubolyo. Ngo nutahako. No kasi kung sikaw. Nakura tu iya tika mahal nga. No, ini bolyo. Nuno simbar no. Kau pun wajar bahagia. Kaya diri. Jadi itit iswang pikaruhangan nga memang apatut na dat iti pikaruhangan nga wajar diperjuangkan. Kada tokod iwoyo sahuyut iyo ti namatu di tido ti pikawinan ka. Malang kuno. Iyatin pa nga tinapapikaruhangan nga patut, perlu, dan wajar deman dati po yung mogono. Wajar diperjuangkan. Paingkuroh piyahot ay kantob nga umbalan to kono memperjuangkan pikawinan. Okay? Miagali hiti-hiti natin pelajaran natin kasawan ba, no? Puji Tuhan tu ay sakirad harahot kalau mo kon dati dihilo ako no pa dati memang yati no patim tulundat haro kalau mo kon haro nagi kadawot korohian haro kasilapan haro kesalahan muntakit karuhangay dati nga ampunay na yahay. Muntak yati sebagai dokusay ampunay na dati karuhang dati anuan kagu dati kasiwatan anuan kasari peluang dot sumimban orwolo ginawo iyo kayo yati nga orwolo ginawo nga sakirad miloh pakagud anuan dot peluang ga insan po anuan peluang sumansala nga anuan insan po sumansala insan insan no pakasari insa bayno padi kapian anuan tiap peluang sumansala kagoy siyom ang bayno padi ka ilan nung sayrad apupusani bayno po nga ilo nagidalat agat tumatilad tapot kapiyo mo iso natit ginawad amo no aolihuan nga ilon makiano to kekuatan makiano to kod kagarason dot mantado kinorohingan dot moydad ino pait ginawo nagi kapurimanan dati dot papaing kakat mananduli
mengiwagu kagu ti pikaruhangan nga haro makihan ta kono pia kekuatan aku makin rohingan moid ina po pikaruhangan nga apuri manan dati dot harohot kata adan dati dohiri hari kay sisan dati dot sebagai mikaruhang karena misi sa takod iswang sambayang kinarohingan dit pasundo iswang kerajaan sorga konsikau dot kasuabon diti insan penalimpupusan dahit panambarasan paingkurah na po kapurimanan di Nabi Hosea saya ada sinuhuk kinorhingan dat ay menanduli kagu di pikaruhangan isuang dat kitab Hosea pasal 2 nga onway ni kadaw kagarason gisambuat ina po kababakan da isuang ka keluarga nga haroda ginaw dahay dat papatanduli kagu papaingkakat kagu di pikaruhangan gisambuat irinait iso ang kataadan isuang timpu-timpu dahay maganda di karikatan kumindo agumu akalumokon dahay agumu akarahian dahay nga uhupay na hay da mamusus uhupay na gihay da magampun di karuhang dahay gisambuat aimpunan da kagu pikaruhangan miyang paidot ay ogirot nagi haroda kataadan dahiri kada dahay pulogosok dot aimbayat kasari di pagumbal lorogon tu ainsanan na poringa paporikot na dit kasana nga dadamot moed ina paday karohangan dahay nga ababak uhupay na yahay dot ay kasingud di hadit ay pagumbalan lorogon ailan dahay paisadu nunde hemantad dit kababakan dan keluarga kaswabon diti insan pakadaw mangigit di hay isuang sambayang mentok dit kaum balutan keluarga jemaatmu di nakampad isuang panasakit covid padom siam panuan welo dat kagarasan da ginaw tumuguang paingkan lagi kadaw kalingasan may ilo nga kano po papatilang po sa palayanan kumadia. Kung sigaw Tuhan to ay paisuang hetit persiapan da sabat tadaw do bay no hakon do het tanal itindalanon iburu-buruon gisambo kaswabon da suwab nga kapag yampay kaguyahay tinasambayang dahay isuang aran Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw kumad kinapagyampayan dati iswang dat kinisisan dati ditenu siyaw da sakirad harohit no katurampu sa iswang kububurasan dit kasindul kapientok karohian da tulo sa pitulo ng kinarahingan nga ikaw basan na tulo naman na borosat hingga na pa'y asan na nga mantad kinarahingan hingga hit arat mantad dat kalumokon ko kadit dong ko gumuan gitu. Bah hinako po asan nang tadaw persiapan sabat hari Jumaat di bay lagi jaga SOP mumbal tumod di mingkawasi tikes dati datim pubay na Tuhan memarakat ngai dati